Morena le mophuši wa rena Jesu Kriste, amen. A re boneng palo ya rena ya lentswe go tswa pukung ya Mareka kgaolo ya senyane temana le ya bobedi go isa go ya senyane. Ke tla itsopola yona e ba le haka tsela ye. Ge go fitile matšatši a selelago, Jesu a tloga a na le Petro le Jakobo le Johane, a ba isa thoko thabeng ye telele ba nnoši, mme a fetoga lebopo ba mo lebeletše. Ba bona Elia le Moshe ba bolela le Jesu. Petro a bolela a re, moruti, ke mo go botse ge re lefa. Go a tla leru la ba apesa ka thiti, go a kwala lentswe le tšwa lerung le re, yo ke yena morata wa ka le mokwe. Ge ba fologa thabeng, Jesu a ba laela a re ba seke ba botsa motho tše ba di bonego, ge e se ge morwa motho a tsogile bahung. Amen, ke lona lentswe la Modimo. Seema sa beke re tsenego mo go yona se re, ga re ba go ipolela, re bolela Jesu Kriste re re, ke yena Morena, re re, rena re bahlanka ba lena ka baka la yena Jesu. Ke mantswe a moapostola Paulo mo pukung ya Bakorinte ba bobedi kgaolo ya bone temana ya bohlano. Amen. O re bone re le bjalo ka dinku tše hlokang modiši, re le ba hwetšeng dikarogong le dibeng, a re phediša. Re be re ile le dikarogo ka mokgwa wa lefase leno, re bušwa ke mmuši wa mmušo wa sebakeng, re bušwa ke moya wo mehleng yeno o dirang ka maatla mo baneng ba go sekwe. A išwa ke lerato a tlogela sedulo sa gagwe sa bogoši kwa magodimong, a tla lefaseng go tlo fediša mediro ya Sathane. A tla a bolela tše a bonego tatagwe a di dira. A kolobetšwa ke Johane mokolobetši, a tlala moya o mokhethwa. A lekwa ke diabolo, a mo fenya, a thoma modiro wa gagwe, a ruta ebankgedi bjalo ke e nang le maatla, e sego bjalo ka ba mangwalo, a bontšha maatla a Modimo. Ke mang yo re bolelago ka yena mo mosong wa letšatši? Ke Jesu Kriste wa Nazareta, seetša sa lefase. Le golo re kopana le yena mo kgaolong ya senyane, temana e le ya bobedi go isa go ya senyane, a sepela le barutiwa ba gagwe. E re ge o fitile matšatši a selelago, a tloga a na le Petro le Jakobo le Johane, a ba isa thabeng ye telele ba nnoši, a fetoga lebopo ba mo lebeletše. Amen. Ba be ba sa tlabilwe ke tseo Jesu a bego a ba boditše tsona ge a re, morwa motho o swanetše go tlaišwa ka tše ntšhi, le go lahlwa ke ba bagolo le ba mangwalo, le go bolawa le go tsoga ge go fitile matšatši a mararo. Ba sa tlabegile, Jesu wa ba tšea o ba eta pele o ba isa thoko thabeng ye telele. Gobaneng a be a ba isa thoko thabeng ye telele? Jesu o be a ba rata go ba bontšha letago la gagwe. O be a rata go ba isa mo yena a fologilego a etšwa gona kua legodimong. O be a rata go ba bontšha se yena e lego sona ka sebele. Wa ba hlaola, o kgetha ba bararo ba e lego Petro, Johane le Jakobo, o ba isa thoko thabeng ye telele ba nnoši. Wa ba separata, o ba tlosa from the 12 gore a tle a ba bontšhe se sengwe seo e tlo rego ge yena a tlogile mo lefaseng a boetše go tatagwe, ba tle ba mo tlhatsele ka sona, batho ba tsebe ka nnete ge Kriste e le Morena. O ba isa thoko thabeng ye telele, o fetoga lebopo ba mo lebeletše. Diaparo tša gagwe tša taga di phadima bjalo ka leswele. Ba bona Elia, ba bona Moshe, bobedi bjo bo bolelwa le Jesu Kriste. Gobane Kriste o be a tlile lefatšeng go tlo phetha tšeo tatagwe a mo romile go tšona, e re ge a di phetile, a tloge mo lefaseng a bolawe, a bapolwe sefapanong, a hwe, a tsene le bitleng, gomme ka morago ga matšatši a mararo a tsoge bahung, a tle a rotogele legodimong
mo e le go tulo ya gagwe. O tšea ba bararo ba wa ba hlaola, o ba isa thabeng e telele, ba tle ba bone bogolo bja gagwe, ba tle ba bone bomodimo bja gagwe, gobane o be a tlile lefaseng bjalo ka motho. O ba isa thabeng e telele, felo ga thapelo, o ba isa thabeng e telele gore a tle a iponagatse mo go bona. O ba isa thabeng e telele gore a ba bontshe go se nene seo yena e le go sona ruri. Modimo yo a phelago, Modimo yo a tlogetšego sedulo sa gagwe, a tla lefaseng gore a tle a tšwalalanye mediro ya diabolo. Ba bona a na le Motše le Elia, ba bolela le yena ditaba tseo di tle go diragala, ba tlile go mo encouragea gore a seke a lapa, a seke a give in mo go diabolo, because re kgonne le go bona gore sa pele ge seno a tlala moya mokgethwa a ya lešokeng, diabolo wa mo latela wa mo leka. Eupša Kriste o mo fenya ka mangwalo a makgethwa, wa quote from the Bible, gomme o fenya le naba e le go diabolo. Le nna le wena ge re ka tseba mantswe a lego ka gare ga buku ye, ra bala ka mehla le matšatši, ra kgopela Modimo gore a re itulele yona, re tlo kgona go fenya lenaba e le go diabolo. Re a tseba gore Elia ko wa pele wa ba profeta ba bagolo, gomme re a tseba gore Moshe yena ke yo melao ya Modimo e tlilego ka yena, gomme ya ba yena a lokolotšego setšhaba sa Israele bothopša nageng ya Egepeta. Go ba gona ga Moshe le Elia ke go netefatsa boipobolo bja Petro ba gore Jesu Kriste ke Morena, Jesu Kriste ke Mesia. Mantswe a re a hwetša mo go Johane wa seswai temaneng ya 20 senyane, ge a bolela a re o Morena, morago ga gore Kriste a botsise barutiwa gore batho ge ba mpolela ba re ke mang. He ba mo fetola ba re, ba bangwe ba re o Elia, ba bangwe ba re o Moshe. Gomme ge a botsisa Petro le barutiwa ba gagwe, Petro o mo fetola a re o Mesia, morwa wa Modimo yo a phelang. Tiragalo ye e amile Johane le Petro gagolo, mo ba ilego ba ngwala ka yona mangwalong goba dipukung tša bona tšeo re di balago ka mehla le matšatši. Mo go Johane wa pele temaneng ya pele le ya 14 re bala mantswe a Johane he a re, mathomong e a bego a le gona ke lentšu, gomme yena lentšu o be a le mo go Modimo, gomme yena lentšu e be e le Modimo. Me yena lentšu a ba nama a tla a aga le rena, ra bogela letago la gagwe, letago la motswala esi wa tatagwe, motlala kgaogelo le therešo. Gomme Petro yena mo pukung ya bobedi ya Petro kgaolong ya pele temaneng ya 16 go iša go ya 18 o re, gobane ge re le tsebisa maatla a mong wa rena Jesu Kriste le go tla ga gagwe, e be e se ka go le anegela dinonwane tša mahlajana a batho. Rena bogolo bja gagwe re bo bone ka mahlo, bogolo le borena o neilwe ke Modimo tatagwe, mola a tlelwa ke lentšu le legolo lela la go tšwa letagong le legolo le le šišago la re, yo ke yena morwata wa ka, yo ke kgahlwago ke yena. Lentšu leo re le kwele le tšwa legodimong, mola re na le yena thabeng yela ye kgethwa. Ba kile ba bona mediro ya Kriste, ba kile ba sepela le Kriste, ba bona tšohle tšeo a di dirilego, gomme le kgono re bala mangwalo a makgethwa ao a ngwetšwego ke bona banna ba, gore ba tle ba re atametše kgauswi le Modimo ka Jesu Kriste. Ga ba ka ba bana le maseme ka seo Kriste a kilego a se dira pele ga bona, goba seo Kriste a ba diretšego sona. Ke eng se nna le wena Kriste a se dirilego pele ga rena, goba ke eng nna le wena se Kriste a re diretšego sona.
seo re nago le maseme ka go anegela lefatshe go ba phuthego ka sona. Mantswe a modimo a re mo go Mark 8:38 e anang le maseme ka baka laka le ka baka la dipolelo tsa ka a le gare ga moloko wo ba tlhanugi le badiradibi. Yena yo le morwa modimo o tlo ba le maseme ka baka la gagwe motlha a tla go ka letago la tatagwe a na le barongwa ba gagwe. A re kwala kwatseng evangeli a re witnesseng seo Kriste a re dirago sona mo maphelong a rena. O kile wa ba le peini mo mmeleng wa gago, suddenly peini eo ga e sa le gona. Seo ga se go makatse, o no rawa e be e le nako ya gore peini e tsamaye. Eupša Kriste o be a le gare a šoma mo go wena, a berekana le peini eo gore e tloge mo go wena. Bolela phuthego ka yona miracle o monyane o diragetseng mo bophelong ba gago, to encourage the others ba tsebe ge Kriste e le morena, ge Kriste a re direla ka mehla le matšatši, ge Kriste a re fodiša. Kriste o go biletša go tlhatsela mediro ya gagwe ge a be a sa le mono lefaseng. Ba mmone bo Petro le bo Jakobo le bo Johanne, ke ka moo le bona ba mo tlhatselago ka puku ye kgethwa ye, ba filwe ke modimo gore ba ngwale tšeo ba kilego ba di bona. Kriste o go eta pele go ya thoko thabeng ye telele. O mošala nthago na, goba o sale ka moeding na. Kgakololo ya ka mo go wena ke ye, e tswa ka mo moeding o ye thoko thabeng ye telele, o bone letago la modimo, o dire tšeo Kriste a go neago tšona. Ge o na le ena thopeng o mo rapela, o le thabeng ye telele, o le lekunutung le yena, o bolela le yena tša bophelo bja gago, tšeo o di labalabelago, tšeo o di tlhokago le tšeo o ka ratago go di dira. Kriste wa go araba ge o mo rapela, o mo dumela ka nnete le ka moya. Bophelo bja gago bo ka se hlwe bo e ba bjalo ka bja maloba, malwetši le mefokolo e tla tswa mo mmeleng wa gago. A re šaleng Kriste morago ge a re eta pele thabeng ye telele. A re mošaleng nthago re rutwe ke yena. A re mošaleng nthago re tšwe lefifing leo re lego mo go yena, gobane yena ke seetša sa lefase. Ge re šala yena nthago re ka seke ra kgopša, gobane moo re kgatago gona go tlabe go bonagetše, go bonagala seetša sa modimo se re kganyeditše re sepela mo go tagilego. A re šaleng Kriste nthago ge a re eta pele thabeng ye telele, re sepele le yena, gobane ke moo yena a tlogo go ikutulla mo go rena. Ra tseba seo yena e lego sona, modimo yo maatla ka moka, modimo yo phelang, modimo wa go tata borena Abrahama, Jakobo le Isaka. He re mošala nthago thabeng ye telele, he will reveal himself to us. A re tšweng out of the valley, re namele this high mountain, re sale Kriste morago, gobane ke moo bophelo bjo bo sa felego bo lego gona. Let us get out of the valley, let us go on to the high mountain, let us ride this high mountain. Mo Kriste a lego gona, mo Kriste a dutšego gona, gore motlhang maphelo a rena a fela mo lefaseng re dule le yena mo a lego gona. O re agetše maatlo a mantši mo a lego gona. A re reng ge re tloga mo lefaseng le, re occupy those rooms tse Kriste a re lokišeditšego tsona kua magodimong, mo a renago a le gona. Ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste, ke a go leboga modimo o maatla ge o kgonne o mpula molomo ka bea mantswe a mabedi a mararo mo baneng ba gago, gore ba tle ba kgothale modimo o maatla ka moka, ba tsebe ge o le morena, ba tsebe ge o phela, ba tsebe gore ge ba o latela ba tla bona bophelo bjo bo sa felego. Mahlaba, malwetši, mefokolo tše ka moka ge ba bitsa leina la gago ka mehla di tla tloga mo go bona, gobane o le morena, gobane o le mmuši wa bušago
a le kwa magodimong o re file moya wa gago o mokgethwa o Kriste a dirilego gore go be possible o tsene mo go rena ka go gwa ga gagwe le go fitlha lebiteng le go tsoga bagong gomme a rotogela legodimong a tla a dula le wena ya ba gona rena re fiwa go moya o mokgethwa ka baka la Kriste Jesu lerato le le kaka le o kilego wa re bontsha lona lerato le lebelela mo go tlhokega go thuso gomme la re ge le bone mo go tlhokega go thuso lerato la ya gona modimo o re ratile ga kakang a ba re neya morwa wa gagwe e a tswetsego a nnoši gore mang le mang e a mo dumelago a seke a tle a bane le bophelo bjo bo sa felego amen ke a go leboga modimo o maatla re a leboga a re rapeleng modimo o maatla ka moka Jehova senatla sa lefase lentswe la gago ke le letswile modimo o maatla ke tshepa bana ba gago ditsebe tsa bona di ile di a thibolologa ba kwa lentswe le le tswago mo go wena ba tsea tshwetse modimo o maatla gore go tloga bjale le go ya go sa felego ba tlo etopele ke wena ba tlo namela thaba ye telele le wena ba tle ba bone letago la gago ka lebitso le le maatla la Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste amen